Yes, ikaze nanone kuri iki gicamunsi cyo kuri uyu wa gatatu tariki ya 11 z'ukwezi kwa kabiri 2026. Tubanje kubasuhuza mwiriwe neza aho muherereye mu bice bigiye bitandukanye. Ni update nk'ibisanzwe aho ari ku isaha y'isa 8 ibintu byabaye ibindi ni mu gace ka zone ya Minembwe aho nakubwira ko ingabo z'u Burundi na FARDC bashinze imbunda mu misozi bari gutera ibisasu cyangwa amakompra ku mihana y'abaturage b'abanyamurenge. Ni BM7 na BM12 ndetse bari no gukoresha imbuta za katyusha. Ubona yuko imirwano yasubiye ibusi nyuma yuko bamaze kumenya ko AFC ishaka ko yakoze deployment. Bari mu buryo bwo kugira ngo barebe uburyo cyamwe bafatirana abasirikare bashya batari bamenya igisagara. Bakunzi bacu ni mutwemerere tuze tubagezeho amakuru agezweho osahi aho tugiye kujyana no muri Nord Kivu ukamenya ibyimbitse. Bamwe mu basirikare baba FDLR binjiriye AFC. Ibyo byose n'ubundi ntago wasobanukirwa uko babinjiriye. Ni mu gihe kandi imirwano ikomeje kuba mu bice n'ubundi bya zone ya Fizi ndetse no mu duce tugiye dutandukanye aho turi bugaruke no mu gihugu cy'u Burundi uko situation imeze magingo aya. Ni mu nyemerere rero kandi tuze no kubajyana mu rwego rwa diplomasi aho ubona yuko byarangije kuba confirmed ko Kisekedi amasezerano yagiranye na perezida wa Amerika ashobora kuba agiye kujya mu bikorwa ndetse bakaba batangiye kuza gusura aho bazacukura amabuye. Bamwe mu ntumwa za Donald Trump zinjiye mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kureba uko byifashe. Ni akanya gato n'iminota mikeya ukamenya akantu ku kandi ukamenya ko situation imeze. Jye muri kumva ubagejeho ibyo tugiye kwibandaho kandi uri bugaruke nongera mbivuga. Ndi Damien Habumugisha, nago ndi kuba ndi njyenyine, ndi kumwe na bwana Inshuti John. Wiriwe neza? Wiriwe neza bwana Damien. Yes, ni igikomeje kugaragara ko hari ibintu biri kuba ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi binyuranye. Mbere yuko twinjira ku mirongo y'imbere y'urugamba, watwinjiza ukuntu aba FDLR ndetse n'abawazarendo bari binjiye muri AFC, aho bivugwa ko FDLR ishaka guhirika AFC bidasubirwaho. Yego, ni igikorwa cyabaye. Urabona ko nta minsi irenga 3 ibaye hari ingabo zisa n'izipasinze muri kara gace mu ruhande rwa M23. Ni special force, abasirikare benshi bari mu 7,000 birenga. Rero rukirito mu kwibaho hari, urabona ni igice kirimo intambara kandi kimaze igihe mwiriya mitwe itandukanye yaba ari FDL, Mai ndetse na Wazalendo. Bivuge ngo biba bigoye rukirito yaho ku buryo ushobora kumenya ngo uyuje akugana cyangwa se ukeneye kuba yaba umusirikare ukeneye ninde. Niho rero FDL ndetse na Wazalendo bikorera muri kara gace ka Nord Kivu, bisa naho ndetse na Rucuro bisa naho ari ikintu mbese byoroshye kuba bajyayo hariya mu buryo bw'ubutasi ndetse mu koherezayo abasirikare babo mu buryo bwo kujya kuneka situation uko imeze. Kuko urabona ahantu hakorerwa training hari haba hagoye, si ahantu wakwinjira uburyo ubonye ubwo ari bwo bwose. Utinye ko ari ahantu ubona haba hari 7,000 by'ingabo birenga. Urumva ni ingabo nyinshi kandi ziba zisa n'iziri mu gace kamwe zegeranye, ariko wibaze ko mu ntambara zimaze igihe ziba n'ibitero byose biba hariya nta drone cyangwa se iyaba ijya kurasa no gutata yigeze yerekeza muri kara gace. Nta gace kaba karinzwe bikomeye bitewe n'ibihakorerwa byinshi cyane kandi bifite umumaro. Rero bivuga ko hano muri aba bashoje hari harinjiriyemo FDL ndetse n'abazarendo baje nk'intasi batangirana nayo ibikorwa, ndetse bamwe bagaragara bigiye kurangira. Bivuge ko abanyuma babonetse ari uko bageze
igikorwa cya nyuma cyo gupasinga nyine gisoza. Bivuga ko ku ruhande rwa FDLR bashobora kuba barafashemo 23, uruhande rwa Zalendo 12. Abo bose urumva nabari barimo bashoje amezi bamaze hariya, igihe cyose bari bamaze biga. Rero ni ukuvuga ngo ni ibintu biba bikomeye kugira ngo ubu uri mu gice kirimo intambara kuriya, ntawe uheza. Urabona ko M23 umuntu wese ubikunze kandi ubikeneye yaje mu buryo bwo gushaka kuba ingabo yujuje ibisabwa, nta bumuga afite baramwakira. Rero niho habonetsemo icyuho cyo kuza mwizo ntasi zikiga zikageza nubwo zisa n'izisoza. Ni ikintu kiba gikomeye kandi nabo baba babizi neza, niyo mpamvu ubona haba harakoreshejwe imbaraga zikomeye kugira ngo umubare ngana gutya igaragare. Nabo baba babizi neza ko muri kariya gace utakwakira 7,000 ngo haburemo izo muri iriya mitwe yose itavuga rumwe nabo mu buryo baba bahanganye mu ntambara barwana. Nuko byagenze, ariko urumva ko babyitwayemo neza, kandi kugira ngo babigaragaze batya baba bagira ngo n'undi ubutaha ase n'ubiboneraho nyine ye kuba yagaruka kugira igikorwa nk'iki aza gukora. Rero ni amakuru aba akenewe kumenya ahantu nk'hariya uruhande rw'umwanzi, kuko ni ahantu batajya babasha kugera mu buryo buboroheye. Urumva ko umugambi wabo usa naho wacitsemo kabiri rwose. Nicyo cy'inkuru cyari muri kara gace cyavugwagaho, ariko cyari ibanga nyine gihishuwe muri iki gihe cyane. Yes, nibyo kandi birakomeye nyuma yuko AFC isohoye abasirikare batangiye guhura n'ibinaniza muri biriya bice bya Masisi. Mutuye duce ubona yuko bari gukoreramo operasiyo zikomeye nyuma yuko bahise babohereza mu bice bigiye bitandukanye, ndetse ubona yuko Bwana Sultani Makenga yizeye aba basirikare, kuko mu gusoza iki gikorwa yavuze ko bagomba gukuraho leta iyobowe n'abagabo badafite ubujiji mu buryo bwose, ndetse kandi ko bagomba kuva ku ngoyi bagacyura impunzi zimaze imyaka myinshi mu bice bigiye bitandukanye. Ubona ko ubuyobozi bwa AFC bushaka kuba wenda bwazana amahoro muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, dore ko cyakomeje kibonekamo intambara, cyakomeje kiteza ibibazo. Uduce magingo aya ku ikubitiro aho bahise bajya kureba uko byifashe bagakomereza urugamba. N'ubundi hano ni muri Nord Kivu, kuko nakubwira ko ino Nord Kivu yari imaze iminsi yaribasiwe ku rwego rwo hejuru, nyuma y'uko MONUSCO ibuze intama n'ibyuma. Kandi MONUSCO nababwira yuko ikunda gukorana n'ino mitwe igiye itandukanye, kuko harimo n'imitwe y'ubwabo bagenda bagashinga. Bino bihugu biba byarazanye ingabo muri Kongo, n'ubundi ikiba kibizanye ni ugusahura. Ndumva mu nkuru yacu twarabasomeye itangazo rikomeye ryasohowe n'igihugu cya Afurika y'Epfo, aho Ramaphosa yamaze kubona ko n'ubundi nta nyungu zikiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bitewe n'uko inyungu babonaga maginga ya AFC yarangije kuboruka, aho bacukuraga amabuye y'agaciro. Ubona ko kuri ubu gucukura muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ahagenzurwa na AFC bitemewe, hatabayeho kuba ubucukuzi bwemewe. Urumva ko ariyo mpamvu ikomeye MONUSCO ikomeje kugira n'urwikango, ikaba yaratangaje ko itakwinjira mu mujyi wa Uvira ngo badahawe karibu, kandi umujyi wa Uvira n'ubundi utarimo AFC. Ni hehe muri Nord Kivu imirwano ikomeje kugaragara, bwana Bijuti, kugira ngo twinjire kuri frontline mu Minembwe ahakomeje kuba ibibazo bikomeye cyane ku rwego rwo hejuru. Ubona yuko leta ya Kinshasa na leta y'u Burundi bafite umugambi ukomeye wo kuba bamaraho ubwoko bw'abanyamurenge, ariko bigaragara ko bitazigera bibahira, ndetse ubona ko iherezo ryaba rigiye kuboneka. Bwana Bijuti, muri Nord Kivu, mbere yuko twinjira ku mirongo imbere y'urugamba mu Minembwe, ni hehe aba bahungu bohererejwe maginga yaba ari gukora akazi ku rwego rwo hejuru? Yego, biravugwa ko muhoherejwe ntabwo ari hamwe gusa. Urabona ko ni benshi, 7,000, ntabwo ari ibyo kujya mu cyerekezo kimwe. Ariko Masisi nayo iri mu gace koherejwemo ingabo muri izi ngizi, ndetse na ziranche za Ruberu. Ni ahantu rero ubona ko n'ubundi harasanzwe hari imirwano, kuko haba inyeshyamba FDL zisanzwe ziriyo,
kandi urabona ko hari ikibazo cy'uko naho hari hasigaye hari ibitero bya buri munsi bidasiba nk'uko muri Nord Kivu muri Sud bimeze. Naho rero urumva ko hari hakenewe umusada, bigaragaze ko n'ubushize ari byo twavugagaho ko kari agace ka Masisi kari kamazemo igihe ibitero bya FDL na Wazalendo ziraza za Rumbishi muri za nce za Gatoyi. Ni ahantu buri gihe haba ibitero buri munsi, urumva tuba dufite amakuru yaho yuko hari intambara zahabereye mu gitondo cyangwa nimugoroba. Rero biravuga ko hagiye ingabo zari zikenewe, kandi koko hari icyuho ugereranyije n'ubuso bwaho n'ukuntu ari hanini, na defense za Rio za M23 bari mu gice gisa n'icyegeranye. Ariyo mpamvu kenshi inyeshyamba zagabaga ibitero mu defense zabo ntibazikurikirane, ubu ugasanga bakomeje kwirindira igice bahereyemo bitewe n'uko bangana. Ariko urumva ko byanze bikunze babonye support kubwo zirangabo zabonetse, kandi urumva ko umubare wazo ni mwinshi cyane muri kiriya gice, ntago habura izaba zoherejweyo, kandi ni amakuru ahari yuko ziriyo zanagezeyo, ndetse bivuge ko hariyo n'impinduka zihari. Ni amakuru FDL riba yatahuye bishoboka. Bigaragara yuko byanze bikunze muvuma yabo isa naho yahindutse bitewe n'izi ngabo zabashije kugerayo kuri uyu munsi w'ejo warangiye nimugoroba. Yes, ni agahinda, ni umubabaro. Aba FDNB na FARDC ubona yuko nta gahunda yo guhagarika imirwano, mu gihe kandi ubona ko iherezo ryaba ribonetse yuko imirwano yahagarara, bitewe n'uko Tshisekedi ingendo ahora agenda, ndetse n'ibyatangajwe na perezida wa Amerika Donald Trump, aho yavuze ko intambara yihagaritse, ariko ukaba ubona yuko ibintu bikomeje kuba bibi magingaya. Nakubwira ko bari gukoresha imbunda ziremereye, bitewe n'uko byagiye bigaragara ko ku mirongo y'imbere y'urugamba iri huriro rya FARDC ndetse n'aba FDNB batazi kurwanira ku butaka. Ibyo bari kwirinda nyuma y'uko bamaze kubona ko babakoramo, urabona yuko bitaje bari gukoresha imbunda ziremereye. Mu mbunda bashinze rero muri ino misozi n'ubundi ya za Pwezeho, anavuga ko Pwezeho agace kamwe n'ubundi urabizi ko abari mu mashyamba nta bantu baba batuyeyo. AFC rero cyangwa MLDP twirwanaho barafashe uduce twa strategique cyangwa uduce tw'ingenzi muri biriya bice. Nakubwira yuko kuri Pwezeho bamaze kuhashinga imbunda, ndetse naho bita Baruta agace kamwe, ariko ka gace kaho ngaho katari pre strategique bakaba bashinze imbunda za BM7 na BM12 zirasha kure, kandi bakaba bari gukoresha za katihusha, bitewe n'uko bashaka kuba bahungabanya umutekano w'abaturage. Ubona yuko kurwana na kurasiyo bahanganye abasirikare ku basirikare birasa nk'ibiri kubagora, ariko mu gutera ibi bisasu urabona ko biri kugenda bigwa mu muhanda. Bwana Bijuti, nihe mpamvu ubona iki gisirikare cy'aba FDNB na FARDC n'abamayimayi ndetse na FDLR bakomeje kugaba ibitero simusiga muri ibi bice, kandi ukabona yuko n'ubundi mu guhangana badashaka guhangana n'abasirikare ku basirikare, rimwe na rimwe bakanyuzamo bakaba batera mu baturage? Yaba ari impamvu ki ituma barasa mu baturage bano basirikare b'ihuriro rya FARDC? Yego, ubona ko bo basa naho barwana intambara isa naho yabaye nk'ibananiye, kuko ziriya mbunda za tirari n'ubundi ziraswa mu madefense yananiranye kuvamo. Niko biba bimeze, nta yindi ntego y'ikompora, kuko urumva niba ari mu baturage bazi ko kuba batava aho bari bihishe mu giturage, basa naho ariyo mpamvu batabashobora. Bo kurasamo baba bagira ngo bahungabanye icyo ari cyo cyose ku buryo bava kwizima. Rero urumva ko niba bafite defense zishobora kuba zifite communication ndende cyangwa se zigezweho barazikoze bitonze, kuko nta gace babamo kandi bakamazemo igihe. Urumva ko kubatsimbura byabaye ikibazo, kandi urabona ko intambara zabo zihozaho, ntibaruhuka, ariko ntago bava mu byimbo. Rero gukoresha tirari, buriya tirari ibisa niyaje yunganira indege, nuko ngo indege itaje niyo ibikora, kuko barasaba batabasha kugera, kandi kenshi hari igihe barasa ntibasubizwe, kuko hari igihe mwebwe izo mbunda atari zo muba mufite cyangwa muba mukoresha muri iyo defense mwamurimo. Rero urumva n'uburyo kugira ngo babahashye babakure muri iyo defense, kuko urumva aho waba uri hose tirari
ibintu irasa nawe urabizi ni ibintu biremereye, nta kintu cyoroshye kiba kirimo, nta hantu kubyihisha biba bigoranye. Rero urumva niyo mpamvu bari gukoresha tirari kugira ngo babashe kuba babasha kwigarurira aho hantu kandi batagize ingabo nyinshi batakaza. Urumva bo bararasa ariko kuraswa ni gake kuko baba barasa kure mu ntera. Urumva ko babonye ko hasi bitabahira, nyine iyo bagiyeyo ntabwo bibahira, harimo abahasiga ubuzima byanze bikunze. Rero urumva mu buryo bwo gukoresha tirari ni uburyo bwo kwirengera, nk'uko bakoreshaga drone n'ubundi bo ntibageye mu ntambara ahubwo bakarasa bari kure. Yes, urakoze cyane bakunzi bacu. Nakubwira yuko intumwa za Amerika zishobora kuba zageze mu gihugu cya Congo mu ibanga rikomeye, aho zaje kurobanura koruta cyangwa amabuye y'agaciro y'indobanure kugira ngo abahuze ibikorwa cyangwa ibyo bemeranije bishyirwe mu bikorwa. Bwana inshuti, ko bivugwa ko Kisekedi yaba yarakoze amakosa akomeye yo kugurisha igihugu, ndetse bamwe mu banyamategeko bakaba baragiye babyamagana n'abandi. Urabona ari iki Sultani Makenga uvuga ko ashaka kubohora igihugu ari bukore nyuma yaho avuze ijambo rikomeye. Kugeza ubu ku ruhande rwa Kinshasa ntacyo bari babitangazaho. Wenda abatamvisha ibiganiro byacu bya mbere, Bwana Sultani Makenga yavuze ko ubuyobozi bw'i Kinshasa ari injiji bitewe n'uko budaha agaciro abaturage, ndetse mu kuruhando mpuzamahanga bo batabatinya, ahubwo bo icyabo ari ukwikubira bakigwizaho imitungo. Urabona ari iki Sultani Makenga ari bukore, wahagurukiye ndetse n'abo bafatanije kubohora iyi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kubona yuko bisa nk'aho ari puwe finali nibaramuka bigiye mu bikorwa, Amerika ikinjira ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itazigera isohokamo. Urabona we biri bugende gute maginga? Amerika si ukuhagera yenda ku buryo ari ingabo igiye kuzana si ibyo yakora, ariko niba ari uburyo bwa diplomasi nyine bakaba barahanye amasezerano ko hari amabuye izabaha kandi ikabibyemera, ubwo nabo hari icyo bari kubasaba, kandi nta kirenze ari amabwiriza Amerika ikunze gufata igahindura ibintu, igasaba uriya mutwe wa 23 wenda ibibagoye, ariko uko bisa kose ntabwo iriya strategy bajya kuyikoresha muri buriya buryo nawe babanje kureba intege zawe nke aho ziri n'uburyo ubabaye n'icyo usaba icyo ari cyo. Byanze bikunze rero ubu ntabwo bari buvuge ko amabuye yabuze kuko baracyafite igice kinini bagenzura arimo, ariko izabaho imbogamizi zikomeye, ahubwo bibaye ngombwa ko M23 ishobora kugira igice yigarurira kandi kirimo ibirombe biri muri ayo mabuye yenda bari we babyemeranyije. Kandi urabona ko Segeti ntabwo yatanga ibirombe biri mu bwirinzi biri kure cyane, ndakeka ashobora gutanga n'ibiri mu nce zisatiraho imirwano ibera kugira ngo babashe kubona ko yaba asa n'ushanditse Amerika nayo ayirengere, ku buryo avuga ati niba hafata nyine ubwo urumva amasezerano yawe n'amabuye washakaga ubwo nta bizata agaciro. Urumva ko harimo akantu k'amacengo menshi cyane, ariko abazungura bazi ntabwo boroshye kuko urabizi uruhande rwo rwose rwaba rufite amabuye, ntabwo Amerika yashaka mu buryo bwa diplomasi ngirabure. Yes, urumva ko byasubiwemo, kandi ni mu gihe ibyari byajyanye Kisekedi muri Angola ari uburyo bwo kuba ahaboneka amahoro, ariko urumva ko intambara zubuye. Izi ngendo za Kisekedi, izi ngendo zisa nkaho ziri gushora amafaranga twakwita nk'ayipfabusa, kuko ingendo ajyamo z'amahoro nta ngingo n'imwe ijya igaragara. Ni iyihe mpamvu wa mugani ikomeye ubona bitari buze koroha ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi abari bateze ko intambara zigiye guhagarara ahubwo zishaka gukomera? Weho impamvu watanga wowe urebesha mu mboni zawe kuri kote ya AFC ndetse na M23, ni iyihe shusho wagaragariza abadukurikiye mu mboni zawe bwana Nshuti? Yego, icyo navuga kuri icyo ni uko kugira ingendo nyinshi byaba byangiza amafaranga, ariko urumva ko ni ibintu bishoboka kandi ni ibintu biri ngombwa kuba yakora izo ngendo. Ni umuntu uri usa n'utabaza, ni umuntu uba usaba ubufasha, nta kindi kiri kumugenza muri ibi bihe by'intambara. Ni ibikoresho, ni ubufasha, ni inama, uzankorera ibi ndagusaba ibi, nta kindi kiba kimugenza hirya no hino mu bihugu bitandukanye, kuko urabizi ko mu gihe atarafite intambara ntabwo zirangendo yazihoragamo. Rero ntabwo waba ugiye gusaba
ngo usabire aho uri, byanze bikunze urahaguruka nyine ukajya kuwushakaho ubwo bufasha cyangwa serivisi runaka. Rero byanze bikunze nyine arugarijwe, urabona ko afite ikibazo gikomeye, niba ava mu gihugu nyuma y'iminsi 3 akaba agiye mu kindi, nta n'iminsi, urumva ntabwo biba byoroshye. Ni ukuvuga ngo ntabwo aba yanyuzwe n'aho yavuye mbere, kandi akumva hari ahandi biri ngombwa ko bikenewe, kandi ubwo yitabaje kuri telefone niko bijya bigenda. Kiriya gihugu ni igihugu gifite byinshi bikenewe n'abantu, uri kubibona uburyo iriya ntambara yabaye uruvange, byanze bikunze baba bakurikirana ikirimo. Rero uwo yakwaka ubufasha uwo ari we wese, yaba anahamagaye, nta kindi yamubwira uretse kumubwira ngo uzaze tubiganire iwe mu rugo, kandi ku kintu aba ateganya ko afitemo inyungu, byanze bikunze bitewe n'umutungo kiriya gihugu gifite. Rero ingendo zo kuzihoramo no kwaya bizaba byinshi cyane, uko ibihe bikomeza kuba bibi, njye mbona bizarushaho kuba yagenda kenshi cyane. Yes, niko bimeze rero maginga ya sahiyi, ibintu hano ko byabaye ibindi umutekano mu mujyi wa Uvira ntawo, aho byari byitezwe ko MONUSCO yinjira muri uno mujyi, ariko ikaba yatanze umuburo ikavuga ngo izinjira mu mujyi wa Uvira ari uko AFC yakinguye inzira. Ibi ngibi MONUSCO iri gukora birasa nko gushinyagurira AFC, bitewe n'uko uno mujyi ntabwo ufitwe na AFC, ngira ngo birazwi. Impamvu ikomeye no MONUSCO yavuze ngo uno mujyi izawinjiramo yahawe uburenganzira na AFC ni iyihe bwana Binshuti? Ibyo bishobora kuba urwitwazo, ariko mu buryo bwo kutawujyamo nabo nabagarukira, nanjye ari jye sinawujyamo, kuko ntabwo uriya mujyi ari umujyi uri ahantu heza. Uriya ni umujyi usa n'ufite imbogamizi zikomeye bitewe n'imitwe y'ihuriro y'abasirikare batandukanye bari muri kara gace. Hariya ni ahantu hasa n'ahagoswe n'intambara gusa, nta cyuho, nta mwanya muzima, nta rembo rizima ririmo, kuko urabona MONUSCO iri hariya ikitwara nabi ku buryo hari icyo yakoroshya ku ruhande rwa M23, abayirasa ni benshi ntiyamenya n'abo ari bo, nta n'uwajya agaragaza ngo ninjye wabikoze. Kandi urumva igihugu kiri muri ya ntambara kijanditsemo n'u Burundi, niho hasa n'ahari amarembo baba nk'aberekeza bajya. Rero urumva ntabwo MONUSCO yaba ikeneye kujyamo hariya, kuko ntabwo wabamo hariya ngo ugire uruhande na rumwe ubogamiramo biguhire, kandi ntabwo mu gice kirimo intambara kuriya icyo kintu cyabura cyo kuba wagira aho ubogamira na hato. Yes, ngayo nguko rero ngibyo ibikomeje kuba ano masaha, babwira ngo ni ugusabira abari mu bibazo by'intambara muri biriya bice, ndetse tutibagiwe n'abarwayi, babwira ngo mwihangane abatameze neza, abari mu kazi mukomeje mugire akazi keza, n'abari kuruhuka mukomeze muruhuke neza. Ngayo nguko rero amakuru yo nakagaruka, reka tubashimire tubifuriza amahoro y'Imana, ariko tunababwira ngo nyamunara like zanyu zirakenewe, muduhe n'ibitekerezo, musharinge, abatarakora kuri subscribe mukore kuri subscribe cyangwa mukore kuri sabone, kugira ngo muduhe imbaraga zo kujya tubagezaho amakuru acukumbuye kandi yizewe. Imana ikomeze ibane namwe. Yego, murakoze.